Kako da komuniciramo sa osobom koja nam se dopada? Za početak napravite jedan veliki udah i izdah. Zato što vi ne znate odmah da li je ta osoba odgovarajuća za vas ili nije. Čak i da je poznajete već duže vreme. Zato što jedna stvar je posmatrati osobu ili družiti sa njom ponekad, a druga stvar kada ste zajedno i kada ste suočeni sa teškoćama ili imate konflikt ili suprotna mišljenja. U ovom trenutku jedino što imate jeste slika o toj osobi. Ta slika je vaša pretpostavka o tome kakva će ta osoba biti u ljubavnom odnosu. To jest ta slika predstavlja vaša očekivanja. A naša očekivanja govore o nekim našim vrednostima, mišljenjima, uvjerenjima i često nemaju veze sa tom drugom osobom. Zato prilikom upoznavanja idite polako. Umjesto da posmatrate tu osobu kao da je idealna, koja je savršena za vas, pokušajte da je vidite kao osobu koja i sama ima svoje nesigurnosti, kome je isto potrebna i pažnja i ljubav, možda ne u tolikoj meri kao vama, ali i ta osoba želi da bude viđena i saslušana. I ono što je još bitno, da komunikacija treba da bude odraz onoga što mi zaista želimo. Znači na igrice reaguju ljudi koji isto voli da se igraju ili koji su na tom nivou. Budite svoji i budite odgovorni za sebe. Znači upoznavanje jeste, hajde da vidim da li će mi ova osoba odgovarati ili ne. Da li mi se sviđa njeno ponašanje, da li mi odgovaraju njene vrednosti, stavovi, način razmišljanja i tako dalje. A ne da ona je savršena za mene, iako je ne poznajem, i kako da menjam sebe da bih joj odgovarao. I sjetite se da tuđe ponašanje ne određuje vašu vrednost.